Kako do remote programera od 50 i više hiljada evra godišnje za 60 dana. O tome smo pričali na jučerašnjem treningu. Hvala svima koji ste prisustvovali. Svi vi koji niste, a želite, interesuje vas ova tema, imate link u opisu ovog videa pa možete da pogledate trening naknadno. Današnji video je namijenjen odgovorima na vaša pitanja koja ste mi postavili juče u toku treninga i prije samog treninga, ali prosto nije bilo dovoljno vremena na treningu da u 90 minuta odgovorim na sve, pa ću danas brzinski proći kroz još neka najvažnija pitanja koja ste mi postavili. Prije nego što krenem sa odgovorima, želim samo da napomenem da je jučerašnjim treningom otvorena prijava za Think Remotely program. Prijave su do 15. jula. U tom programu sam stavila sve što smo do sada pričali u konsultacijama 1 na 1, kako ne bih davala različite odgovore i vi me pitate različite stvari, ja ne odgovorim svakome isto. Sad ćemo na jednom mjestu imati sve informacije, tako da svako možda pristupi u bilo kom trenutku, imat ćete korak po korak uputstva za sve primjere, template, kako naći remote pozicije, kako da dobiješ razgovor, kako da ne obaraš sebi cijenu, dobiješ najbolju ponudu, kako papirologiju srediti bez glavobolje, kako da optimizuješ poreze. Sve se to sad nalazi u jednom treningu. Ovdje možete da vidite još detalja o samom programu, neću se zadržavati ovdje, koga interesuje i ko je zainteresovan da krene da traži posao sada i odmah u narednih 60 dana možemo da radimo zajedno i da saznate sve što vas o tome interesuje. Prijave su otvorene do 15. jula, a kurs kreće 20. jula. Ok, prelazim na odgovore na vaša pitanja. Prvo pitanje, zašto su gramatičke greške toliko bitne? Ovo pitanje se pojavilo kada smo pričali o gramatičkim greškama u CV-u, odnosno o CV-evima. Bitne su zato što pokazuju da li obraćate pažnju na detalje, da li ste pažljivi, da li ste pedantni, jer ako niste sredili svoj CV do maksimuma za koji ste imali 50 prilika, mogli ste 50 puta da ga pročitate i da ispravite šta nije valjalo, a CV je tako nešto i tražite novi posao sa tim CV-em, znači želite da napravite skok u karijeri, želite neko napredovanje, želite nešto više, a niste se potrudili dovoljno, to onda govori o nekim vašim osobinama. Ne znači da ako imate neku gramatičku grešku da to apsolutno znači da nećete dobiti posao. Ne, ali bit će teže. Zato su gramatičke greške bitne, zato što govore više o vama nego samo to da li znate jezik, a govore i o tome da li znate jezik, mada ne u velikoj meri. Zavisi kakve su gramatičke greške zapravo. Ali ako se nešto desi i promakne, nije smak sveta, stvar je samo u tome da će vam biti teže da nađete posao u nekim kompanijama koje su traženije, u kojima je veća konkurencija. Tako da sve ovo što vam ja pričam su neki savjeti kako da poboljšate. Svaki savjet je kako da idete jednu stepenicu naprijed. Ne znači da sad ako nešto omašite da apsolutno znači nećete dobiti posao, nego sve naravno doprinosi tome da što bolje izgleda vaš CV, da se što bolje predstavite na razgovoru i tako. Koje tehnologije su po tebi među traženijim, plaćenijim? Pa za ovo se treba pogledati neka statistika koja je urađena na nekim realnim podacima. Ja sam mogu da kažem samo neki moj utisak, šta često viđam, jeste Java, JavaScript, Python, posljednjih godina Golang, tako da to je nešto što je traženo. Apsolutno se traže i druge tehnologije, sve se traži u IT-u i ne samo sad IT deo, dosta stvari u security-u, dosta stvari data science, dosta stvari AI, da ne ulazim sad u tu priču, ali generalno sve što ima veze sa digitalnim svetom je traženo. A šta je najplaćenije? Opet nema jedinstvenog odgovora prema tehnologiji. Plaćen onaj ko dobro radi i onaj ko zna da dobro postavi cenu onome, da se jednostavno dobro pozicionira na tom tržištu, da vrednost i da prikaže kako on daje vrednost poslodavcu ili ako je neko radi samo neki biznis, to je ono što će odrediti koliko će biti plaćen. Tako da ne brinite kojom god tehnologijom da se bavite, ako ste u tome dobri, to je ono što će odrediti koliko ćete biti plaćeni, a ne sama tehnologija koju radite. Tako da bez brige čim god da se bavite, samo naprijed cijepajte
to je put do dobre plate. Kako do remote posla kao početnik koji nema iskustva i samo 2 projekta na GitHubu? Front-end isključivo, dobro znanje HTML-a, CSS-a, JavaScripta lošije. Da li imaš neki savjet gdje najbolje učiti? Kako sa 2 projekta? Pa nikako. Nažalost, ovo je jedna situacija vrlo nezahvalna, ali ako sam potpuno iskrena, sa ovakvim iskustvom, ja mislim da teško možete da nađete posao u lokalnoj firmi. Ne znam da možete ovako da nađete posao u lokalnoj firmi. Znači, šta da radiš? Imaš 2 projekta, moraš da napraviš još projekata i moraš da naučiš JavaScript ili neki drugi programski jezik, jer HTML i CSS nisu programiranje. JavaScript je programiranje, tako da moraš tome da se posvetiš i da tu unaprediš sebe, da kreiraš još projekata, googlaj kako kreirati, kakve projekte kreirati kao početnik za tu i tu tehnologiju. I onda gledaj šta su ljudi tamo radili, kakve ćeš savjete dobiti i tako, i onda kreiraj neke projekte. Odakle da se uči, to je opet zavisi od tvojih preferencija. Znači ako voliš da čitaš knjige, uzmi knjigu o JavaScriptu i pročitaj knjigu, radi kako čitaš, naravno moraš i praktično da radiš. Ako ti više prijaju video tutoriali, to je sasvim legitiman način da se uči da se uči o JavaScriptu. Ako, ne znam, čitaš blogove, to je isto ok. Šta god da tebi prija, sve su to ok načini, ono što tebi prija i što je za tebe najbolje ili što je za mene najbolje ne znači da će biti za tebe najbolje. O tome sam isto pričala jučer na tom treningu, da ne ulazim ponovo u sve te neke detalje. Ali jedna stvar koju nisam rekla jeste da u ovoj situaciji ima dosta početnika, vidim, koji se muče i koji nemaju jasnu putanju gdje da idu. I onda traže savjet na različitim mjestima, ljudi im kažu različite stvari i oni sad ne znaju šta da rade. Bilo šta od toga, sve je tačno. Nema greške, bitno je da radite. Nisam to htjela da kažem. Htjela sam da kažem da ako ste toliko izgubljeni i ne znate šta ćete i gdje ćete, platite neki kurs. Platite neki kurs koji će vas dovesti od tačke A do tačke B. Pogledajte recenzije i sve to naravno, ali to ne znači, sad ne kažem da to što ćete platiti, znači da ćete doći do nekih informacija koje u suprotno ne biste mogli da nađete. Sigurno ne, nego to što ćete platiti stvorit će neku psihološku motivaciju u vašoj glavi i neki commitment, neku odlučnost da se tome više posvetite. Tako da nemojte da žalite ni 100, ni 200 evra, ni 500 evra, da platite za nešto i da idete, da to radite, da vam neko pomogne, da vas neko za ruku vodi i da dođete do nečega. Sad, taj trening će vam ili pomoći da napredujete ili će vam pomoći da shvatite da vi to ne želite, da to nije za vas, da vam se ništa to ne sviđa i prosto stavljate tačku na to i idete dalje. Jer najgora stvar koja možda vam se desi je da godinama budete u tom nekom limbu i tom nekom početnik nivou, jer gubite i godine mladosti, godine iskustva koje biste mogli da steknete, to je gubite vrijeme, a to je ono što vam je najdragocenije. Tako da ne želim ovdje da budem gruba sad da povredim nečija osjećanja. Znate da se uvek na ovom kanalu, cijela ideja ovog kanala je da vas ohrabri da radite nešto, zapravo ako radite kao programer u Srbiji, znate da možete da radite i kao programer za strane klijente. Samo je pitanje kako do toga doći, ali svako može da dostigne taj neki cilj koji zacrta sebi. Stvar je u tome koliko se potrudite i na kakav način, koliko ste spremni da se uložite u cijel taj proces. Tako da ne želim da povredim ničije osjećanja, ali dobro je da početnici budu svesni nekih stvari. HTML i JavaScript nažalost vam neće biti dovoljni. Toliko o tome. Koje tehnologije će biti najtraženije u budućnosti? Da li bi se prekladila na AI ili na blockchain? Da, što će biti najtraženije to se ne zna. Blockchain i AI su vrlo popularni danas. Pre bi se kladila na AI zato što je više mainstream u ovom trenutku, više je prihvaćen nego blockchain. Ali to ništa ne znači, AI je samo starija tehnologija, neke matematičke osnove AI-a idu još iz 50. godina prošlog veka, samo što tad nismo imali, kompjuteri nisu bili tako moćni kao što su danas, sad imamo mnogo jače procesore, memoriju, pa je AI u ekspanziji. Dok je blockchain malo novija tehnologija i
treba još da se desi neki improvementi na njemu, ali da li to znači da se ne treba baviti blockchainom? Apsolutno ne. Ima super interesantnih projekata, dobro plaćenih poslova, tako da ako vas blockchain interesuje, cepajte blockchain, to je odlično. Ne obazirite se na to šta će biti traženije u budućnosti, nije to uopšte bitno. Kako odrediti cenu rada nečega? Ovo pitanje je toliko bitno. Morala sam da zapišem neke sebi ideje ovdje. Šta da vam kažem, teško je odgovoriti na ovo pitanje, ali evo neke ideje. Pričajte sa kolegama. Sve što možete da saznate o njihovim platama, to je super. I nemojte da krijete svoju platu. To što se plate kriju, što programeri ne pričaju o svojim platama, to su smislili poslodavci. A to samo poslodavcima ide u korist. Nama kao programerima to šteti. Treba da se priča sa kolegama i da plate prosto budu javne, jer na taj način svima može da bude bolje. Istražite kompaniju za koju se prijavljujete. Ima gomila sajtova koja ima informacije o tome kolike su plate u različitim kompanijama. Naravno, nećete moći da nađete bukvalno svaku kompaniju, ali možda možete da nađete neku sličnu iz nekog sličnog domena industrije ili iz slične oblasti. Naravno, bit će odstupanja, ali to je nešto što možete da uradite. I testirajte, pitajte, znači idite na veliki broj razgovora i pitajte kolike su njihove plate, koliki je opseg plata koju oni plaćaju za tu poziciju. Uvijek pitajte to. Čim se dotaknete teme oko zarade, obavezno pitajte, a koliko vi plaćate, koji je opseg ili koje obično plate dajete ljudima na ovoj poziciji ili kako može da se napreduje. I onda dobijete neku povratnu informaciju da znate šta možete da očekujete. Dosta sam pričala o platama i juče, tako da u treningu ovom od 90 minuta možete da saznate još neke informacije. Ako vas to interesuje, pogledajte taj deo, ima dosta stvari koje smo tamo pomenuli. Pošto već radim remote, doduše sa domaću kompaniju, zanima me koliko su bolje plaćeni programeri na poziciji full stacka, mid-year programera u inostranstvu. Kada se sve obaveze prema državi izmire, da li misliš da se isplati pokušati naći posao kod stranih klijenata ako trenutno radim za platu od okvirno 900 evra? Znači, ti ako radiš lokalno za 900 evra, trošak za tvog poslodavca je 1500, da tebi plati platu i da sve prema državi plati. Da radiš remote, sigurno možeš da dobiješ duplo od toga. Znači, 3000 sigurno možeš da dobiješ. Tako da, mislim da svako mora da vidi za sebe da li mu se to isplati, da li je to dovoljno da bi on se upustio to, otvorio firmu, malo naučio o porezima, imao to sa knjigovođem svakog mjeseca, da sebi isplati platu, da pošalje šta treba. Da ne ulazim sad u te detalje, ali 3000 evra sigurno možeš da dobiješ. To je sad neka moja procjena. Ovo je jedno pitanje na koje ću ovako dati specifičnu procjenu, jer je čovjek napisao full stack mid-years, tako da imam neku predstavu i napisao je kolika mu je plata. Ali generalno, opet jučer sam dosta pričala o platama, pogledajte u ovom treningu, vidjet ćete još informacije. Po mom mišljenju, definitivno se isplati. Daleko. 3000 je minimum, ne znam da li sam to rekla, znači sigurno može duplo, možda može više od toga. Zavisi kakav si programer i kako se predstaviš. Kako i sa kim se sve odvija komunikacija kada se dobije remote posao? I da li je tačno da su za remote pozicije viši kriterijumi za prijem? Kako i sa kime se odvija komunikacija, nisam sigurna šta se ovdje tačno misli, ali ti u stranoj firmi kao i domaćoj imaš tim i svakodnevno komuniciraš sa svojim team leadom i članovima tima. Na početku ćeš verovatno potpisati ugovor sa direktorom firme, da li ćeš ga baš upoznati, ne znam, sa HR-om, to je na početku klasika. Što se tiče ovdje u Srbiji, imat ćeš knjigovođu najverovatnije i imat ćeš komunikaciju sa njim povremeno, nešto previše, tako da to su neke stvari, ne znam. I da li je tačno da su za remote pozicije viši kriterijumi? Pa rekla bih ne. Ima kao i u domaćim firmama, ima razgovor za posao koji će biti veoma laki, onda ćeš dobiti možda ne tako interesantan projekat da radiš, a ima i razgovora i firmi razgovor za posao koji su teži, firme koje su bolje. I tako je i u stranim kompanijama, ima i lakših i težih razgovora. Sad, teži razgovor ne znači nužno da će ta firma, to što oni radi, biti super interesantno ili bilo šta. Možda su samo kopirali neku drugu veliku firmu
u sistemu razgovora, ali to je neka ideja. Ćao Aleksandra, ja sam software developer, desktop, C# i Visual Basic, web, ASP.NET, MVC. Ne radim remote, želim da pokušam se osamostaliti. Možda je to način da pokušam. Pa možda. Da, znači remote rad, remote posao je klasičan posao. Sad, imate više samostalnosti, fleksibilnosti, ali niste vi sad samostalni kao neko ko ima svoju firmu i ko je pokrenuo startup. I ko ima svoj proizvod ili uslugu, pa to naplaćuje. To ipak je malo drugačije, ipak ste vi zaposleni, ali jeste dobar put možda u tom smjeru, jer šta možeš da naučiš iz toga? Dve stvari. Prva stvar je da možeš da za recimo godinu dana, ako sad u Srbiji imaš jednu platu i onda pređeš na remote i dupliraš tu platu koju si imao u Srbiji i radiš godinu dana. Ti ćeš za tih godinu dana zaraditi ono što bi u Srbiji zaradio za 2 godine. Tako da će ti ova druga godina praktično biti kao buffer, moći ćeš da ne radiš i da se samo posvetiš tome što želiš, to je neki svoj samostalni projekat. Druga stvar koju ćeš naučiti jeste o porezima i o firmi, ući ćeš u to onako opuštenije, jer ako bi krenula da radiš sad odmah na svom projektu, možda bi morao paralelno da učiš jedno i drugo, što naravno ne bi bio uopšte smak sveta niti bilo šta, nemoj to da te brine, apsolutno ako je to tvoj put, slobodno samo naprijed, ali eto kažem, to su neke dve stvari koje bi mogle da ti budu od koristi ako želiš da u nekom trenutku pokreneš svoj startup. Ali nije isto. Loša iskustva u remote radu sa stranim klijentima. Odlično pitanje. Nisam mogla odmah da se sjetim šta su bila loša iskustva, jer u najgorem slučaju klijenti su mi bili fair. Neki su bili onako da me baš oduševe. Ali ja se nikada nisam upuštala u neke granične ili sumnjive ponude. Tako da sa klijentima konkretno nemam loših iskustava. Ono što hoću da vam napomenem jeste da nekad remote poslovi koriste time tracker. Moj prvi remote posao preko Upworka je koristio time tracker. Znači sve što radite, šta kucate, ne bukvalno šta kucate, ali kad kucate, a baš aktivnost na računaru jednostavno beleži ta aplikacija. Neke aplikacije uzimaju screenshotove, tako da neki remote poslodavci to koriste. To nije nužno nešto što je loše, jer u tom slučaju nemate overtime, nikada ne radite prekovremeno. Kad završite tih 7-8 sati dnevno koliko radite, to je to za taj dan. Uključujete, svaka sekunda vam je plaćena i to je to. Druga stvar koju trebate imati u vidu jeste da postoje kompanije koje nisu 100% remote, nego imaju deo tima koji je remote, a deo tima je u kancelariji. U tim kompanijama moguće da je remote tim malo zapostavljen. Ne mora da znači, ali obratite pažnju, eto, čisto imajte to u vidu da nije isto kad radite u kompaniji koja je pola remote, pola nije i kad radite u kompaniji koja je 100% remote. Zanima me koliko dobro je potrebno govoriti engleski za remote rad. Koji nivo razumevanja je potreban i eventualno neka preporuka kako efektivno usavršiti jezik. Nivo. Šta da kažem? B nivo. Jer potrebno je da si sposobna da komuniciraš. Ništa previše, nikakvo napredno poznavanje engleskog nije potrebno, ali što više znaš, to možeš sebe i bolje da predstaviš i da budeš na nekim odgovornim pozicijama, ali kao samo software developer možeš da radiš i kad ti je onako manje više oskudno znanje jezika, samo je potrebno da si sposoban da razumeš šta treba da uradiš i da iskomuniciraš šta si uradio. To je stvarno neki minimum minimuma. Neka preporuka za učenje, pa zavisi šta vam treba. Najbolje se uči jezik koji će vam trebati, najviše će vam trebati govorni jezik. Tako da, svakodnevno čitate, ali najčešće srećem ljude koji imaju problema da govore jezik, tako da slušajte šta slušate, filmove, serije i ponavljajte u glavi to što čujete, trudite se na taj način. Najbolje bi bilo da pričate sa nekim, znam da to nije uvek lako naći nekoga, ali ima različitih aplikacija, ne znam sad ovako napamet da vam kažem, gdje mogu da vas upare sa nekim i to bi bilo super. Možda ću ja nekad u budućnosti organizovati nešto da se u grupi radi, da ljudi uče jezik onako fokusiran na IT, ali vidjet ćemo, to samo ideja.
koliko poslodavaca zahtjeva da imate svoju opremu, kompjuter, laptop ili šalju svoju. Ima poslodavaca i koji očekuju da vi imate svoju opremu, ima i onih koji će vam dati njihovu opremu, ali kad vam daju opremu to ne znači da vam oni šalju od negdje, nego ćete vi verovatno kupiti ovdje, a njima ćete dati račun. Sad zavisi kako poslujete, to sad da ne ulazimo u pravne detalje, opet ima u treningu sve, ali recimo zbog ovog testa samostalnosti ne želite da vam poslodavac daje opremu, ali ako taj poslodavac nudi svoju opremu, hoće da pokrije, vi se dogovorite da vi pokrijete opciju, a da on vama taj novac isplati kao neki bonus. Tako da imate i tu opciju, ali da, nema pravila. Mislim da će većina poslodavaca očekivati da vi imate svoju opremu, a neki će vam dati, bolje firme će vam dati njihovu. Kako ja internet provideru da objasnim da internet ne može prosto da nestane na dan, dva? Ovo pitanje mi je bilo vrlo interesantno. I stavila sam ga ovdje jer želim da donesem jednu novu perspektivu, jedan novi pogled na ovaj problem, jer stvarno je realan problem za sve nas koji radimo remote, realan i veliki problem. Potreban nam je internet. Kako da se od ovoga zaštitite? Znači, ne možete vi internet provideru da objasnite, to apsolutno ne postoji šanse. Vi gledate iz svog ugla kako sebe i svoj biznis, taj mali biznis, da zaštitite. Kako? Tako što ćete imati 2 providera. Najozbiljnije, znači 2 providera, da možete da koristite i jedan drugi. Ja mislim da imam 3. Tako da u svakom trenutku možete da imate neku varijantu za internet. Jer ako nemojte da žalite sad, da imate još jednog providera, to vas košta možda još 30 €. To je ništa na ono kakve mogućnosti vi dobijate ako imate stabilan internet i ako imate mogućnost da radite remote. To je potpuno zanemarljivo. Nikada ne žalite da uložite u svoje znanje, u opremu koja vam je potrebna, da napredujete sve ono što vas čini da budete bolji u tome što radite. Ne žalite da uložite, naprotiv, ulažite što više možete. Da li postoji kolika je razlika između rada remote za domaću kompaniju i rada za stranu? Mislim pre svega na sam rad, okruženje i sl. Nisam radila u domaćim remote kompanijama, ali ako poredim domaće kancelarijske kompanije kojima se radi u kancelariji i ove strane remote, nema puno razlike. Znači, isto je sve, imate tim, imate komunikaciju sa timom, komunikacija se ovdje tamo često obavlja preko Slacka ili neke druge aplikacije, imate sastanke, sve daily, scrum, standardno. Ne znam šta bih vam rekla, nema neke posebne razlike, ja zaista, razlika je to što nemate nikog da vas tapne po ramenu, kaže, izvini, možda dođeš. To je jedno, nego vas pinguje na chatu. Dobro, nema velike razlike. Zanima me kakav je odnos sa ostalim kolegama kada se tako radi remote. Da li mogu biti problem kulturološke razlike? Pa i ne bih rekla, nije. Zato što ako se i dešavaju neki problemi zbog kulturoloških razlika, oni su pre izuzeci nego pravilo. Jer ja nisam imala apsolutno nikakvih problema, a stvar je u tome što vi sa kolegama nemate nešto previše, imate manje vremena da komunicirate nego što imate u kancelariji. Jer sad vi morate da nekog cimnete na chatu ili da ga zovete, da budete u video pozivu, da biste sa nekim razmenjivali ideje, pričali ili bilo šta, dok je u kancelariji to mnogo jednostavnije. Tako da vi uopšte i ne ulazite u neke razgovore koji se ne tiču posla. Ili ne provodite mnogo vremena, tako da i te razlike ne postoje. Praktično vas ne dotiču. Najbolji način za pronalazak globalnih remote poslova, ne USA, i kako biti sigurno u tvrdnje kompanije startupa sa kojom se dogovorimo za saradnju, pogotovo ako prvi put ulazimo u tako nešto. Znači, najbolji način za pronalazak globalnih remote poslova sam objasnila juče u treningu, pogledajte trening, dosta smo pričali o tome. Kako biti siguran u tvrdnje kompanije startupa sa kojom se dogovorimo, pa što kažu common sense. Znači, ne ulazite u neke kao što i ovdje, proveravate kompanije, googlate ih, pričate sa nekim, tako i za strane kompanije. Pogledajte šta ljudi pišu o njima, pogledajte da li imaju normalnu
prezentaciju na netu, vidite da možete da cimnete nekog od zaposlenih, da malo sa njim popričate, ili sa nekim bivšim zaposlenim, možda još bolje. I to je neka ideja, ali ako vam nešto deluje sumnjivo ili nešto too good to be true, možda i jeste. Tako da držite se onoga što deluje realno i legitimno. Tako, to je posljednje pitanje za danas. Hvala vam što ste odgledali do kraja. Idite na thinkremotely.io ako hoćete da vidite još detalja o ovom velikom treningu koji ću držati u naredna 2 mjeseca. Cilj je da što više informacija dođe do što više ljudi kako bi što više nas moglo da radi remote. Ako još uvijek niste sigurni da želite da tražite remote, možete da pogledate ovaj besplatni trening, to je kao neki možda i uvodni čas u kome pričamo o različitim detaljima. Opet sam se fokusirala na stvari koje ste me vi pitali, ali možete da nađete različite informacije i da vidite, da steknete neku ideju kako da započnete možda taj svoj put. Ok, to je sve za danas. Mi se vidimo verovatno sljedeće nedelje u sljedećem videu. Do tada, pozdrav, ćao!